ditang. Lehatshe la Botswana le tisa ditirisanyo le a Ukraine le Japan mo mehameng ya thuto le maranyane. Ha ofisi ya tsamaisa metshameko ya ligi ya Premiership e itama go tsosolosa seriti sa kgwele. Motho etsho dumela re gasa ka thamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone nna ke Kgomotsego o tukile yo ranolang ka puo ya diatake ke lebonye ba bitseng o ka thusa a re tsene mo go tsone. Puso e ikaelela go thabolola selebego sa lehatshe leno mo dingwageng tse 3 tse di tang. Totona Advocate Duma Boko o tlhalositse ha thabologo eo e tla diragala le ntswa lehatshe leno le lebanwe ke dikgwetho di akaretsa melao e kgoreletsang kgolo, sekoloto sa puso le itsholelo e reketang. Totona o boletse se mo phuthegong ya kgota kwa toropong ya Jwaneng Maapane. Monica SETSWANA ka dintlha. Faisale e tsaya marapo a go busa ngogola. Puso e ntse e supa maitamo a kwa godimo a go leka go thabolola matshelo a Batswana e beile kwa pele go tota ditshwanelo tsa setho. Mehela seemo sa madi a puso e ka dirisang go dira ditiro tsa dithabololo ya bo e le kgwetho. Le fa go ntse jalo, Tautona o solofeditse ha maikaelelo e le go henya dikgwetho tseo. Lehatshe ra go le hetola le nna ka sebopego se se harologaneng mo go hakgamatsa go na le ka ha le ntseng ka teng mme ebile ra go dira jalo mo ngwageng tse 3 tse di tlang go simolola gompieno 3 years go ntse hela ka go ntse dikgwetlo tse di emeana re lwa le tsone maikaelelo ke gore mo ngwageng tse 3 re bo re kgona go bona gore nya le lehatshe ke le sele go ra gore go na le dilo dingwe tse re tshwantse re di dire bile re di dire re sa bonye re di dire ka bonako ka gore ha le gore re berekela mo 3 years bo re ra go parlament ra tsa 2 years re ira melao bo re ta issue tender re be tsa 10 years e santse go iwa kwa le kwa a ke a bere Banni ba supile dingwe tsa ba dumelang dikgoreletsa thabologo ya matshelo a bone. Kganyelong gore le yone e tsweletse ka go phirimisa ditoro tse dintsi tsa banana ba lehatshe le ditagi tse ke dumelang gore bangwe ba tsholeditse mabogo ba gweba ka tsone. Allocation of commercial plots in Jwaneng CBD batsadi go supa lehatshe le le teng yaanong go tlhoka hela ditlamelo tse di ka irang gore peo ya ditsha e nne teng. go no go ka se ga o kediwa one madi a ba neelwang go ngwa go lekangwa le a bagodi mo lona go roga go 1.8 ya utlwala mo kauleng e utlwala tota ke kgang e tshwantseng e seka sekwe kanya National Health Insurance Policy it's a mahaka re simola all the stakeholder engagements tsa National Health Insurance kgwedi one simola ya April re tebere tsama lehatshe le lothe we are going to engage mongwe from the private sector to the public re bua ka yone National Health Insurance gore ya go tsa selebego se sentsenya. Diphuthego tse tsa kgota tse di tsweletseng ke tse puso e ntšha e dumelang ha di ta ithusa go ta ka mananeo le megopolo e ka thusang go thabolola lehatshe leno gareng ga tse dingwe. Monica SETSWANA, Botswana Television. Re sa le ho Tautona Boko tlhalositse ha lehatshe leno le lebanwe ke kgwetho ya kgaogo ya motlakase ntateng ya sekoloto sa 2.6 billion pula se mo go sone go kolotiwang company ya Eskom ya Afrika Borwa. Ha bua mo phuthegong ya kgota kwa Kanye, Tautona Boko o supile ha go sologetswe gore tona wa ditswamong le kgotetso mme bogolo kene wendo anonogele kwa Afrika Borwa go buisana le company eo ya Eskom gore lehatshe leno le santse le ithulaganya go ta ka tharabololo le go la sekoloto seo. Tsatsi la ka moso re ntse re lwa le seemo se minister Kenewendo o tshwanetse go Afrika Borwa a go lebagana le bone mo mathong a buisana le bone gore batho betso
ra itse ra le kolota ra kotopisa gore re duele mme se re kgaoleng motlakase wa emela wa go bua le bo ka ha re ntse re lwantshana le go araba gore re bone gore motlakase re ka o reng ke one mathata ga ya lona ya metsi go raya gore ha go tsewa go heta 15 billion a tsengwa mo projecting e nngwe hela go raya gore madi a ka bonga dirile tse dingwe le metsi a go rogile sentle go go lona madi a teng a tshetswe go sele le bole runtshiwa tshwanelo jaanong ya lona tsotlhe dilotse di hella di goroga mo gore le melemo e se ka nna teng mo dikokelo le mo dikokelwaneng ka gore madi a tlhaela mo bekeng e tsene di heta ba ne ba re ba kgaola ba Afrika Borwa re tabogile re botsa gore mme re ka kgaola ka bokae ba re neeleng 300 million a re tswelela le tona wa ditswammung le kgotetso mme Bogolokene Wendo a re puso e sologela gore ha go sena go baakangwa didirisiwa dingwe tsa pitsa ya motakase ya Morupule B le go dira tumelano e ntšha ya go reka motakase kwa Afrika Borwa ka Labone seemo sa go kgaoga ga motakase se ta bepa ka mahelo a peki mme Kene Wendo o buile se kwa parlamenteng ka mosupologo a tsibogela matshwenyego le potso ya gore seemo seo se ta goga go hithaleng Solofela Tombale ka pego Bolwetse jwa maharatlhatlha a hetla motlakase a Morupule B bo simologile gape ka go palelwa ke go hetla motlakase o lekaneng. Mathata a gompieno ke a sa boleng go itemogela ka 2012 le fa gone ga dirwa maiteko go dirisa madi go baakanya. Tona wa ditswammung le kgotetso o tlhaloseditse palamente fa lefatshe leno le lebanwe ke mathata a le sekeng le a bone a tlhaelo ya motlakase le fa gone ba kgaogelwa ke mpetšhane go tokafatsa seemo. Ha Morupule B Unit 4 e boela online tonight ka re sologetse gore yone ha tsotlhe di ka tsamaya sentle e tla boela online tonight so re tla bo re sologetse 80 megawatts go tswa ho ditumelano tsa rona tse re yang go di wetsa ka Labone le South Africa re tla bo re sologetse gore re bone 200 megawatts so ha re kopanya le se re 100 o re nang le one 80 o mongwe 200 e ka thusa go stabilize the demand even partly in peak period. Me gore puso e tle e kgone go lwantsha seemo se go tla re go dirwe sengwe. It should be noted that while we're working on remedial effects at Morupule B, the security of le fa re ntse re dira ditiro tsa go baakanya Morupule B, tlhomamiso ya motlakase e tla nna mo maemong a a eletsegang morago ga ngwaga wa 2027 se se tla diragala fa madirelo a mašwa a hetla motlakase a ka simolola go dira mme re solofela gore mafelo a mangwe a rona a hetla motlakase ka marang a letsatsi a tla simolola go thusa seemo fa ngwaga o fela. The year and start helping us with some of the demand. Bajibareki ba motlakase go tla re ba ipaakanyetse koketsego ya ditlhwatlhwa. Go tla re ditlhwatlhwa tsa motlakase di okediwe ka gore BPC nya me ke itamalantse mo dikgweding go tare di okediwe ra e seka gore re oketsa jang ga se mongwe le mongwe mme BPC e kolota 2.6 billion Maparlamente a na a tshwaela ka seemo se mme ke botse tona gore ka ha o bonang ka teng le picture e re netseng amme the ambitious economic program ya the new government amme ta kgonahala rena le mathata a kana a ra apereng mabapi le motakase ha mme ga go botoka gore re tswe mo mafokong a gore we are going green ka gore go a lebega le gone bo green ga ke ra bo kgona re tlhamalele ka re na le magala a seng kana ka sepe re iphetlhele motlakase o e leng wa rona mme at least se re se dirang se re se ikaeletseng Mr. Speaker ke go thomamisa gore seemo se ga re boele mo go sone gape. Mo nakong eno puso e supile fa e tla buisana le lefatshe la Afrika Borwa le la China go dumalana ka fa go ka duelang sekoloto se se leng teng sa motlakase. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone.
Mopegong e nngwe go simologa maapane tsela ya Sedudu-Ngoma e ralalang lehelo la diphologolo la Chobe National Park go ya kwa metseng ya Chobe Enclave e buletswe setšhaba gore se ka tsamaya mo go yone bosigo le motshegare sengwe se se ntseng se sa letelesege mo dingwageng tse di hitileng a ruta pego ka ke a leboga eole. Fa a buisa phuthego ya kgota ko motseng wa Parakarungu, tona wa tikologo le bojanala Re Winter Mulutsi o itsisitse banni ba metse eo gore selelo sa bone ka tsela ya Sedudu-Ngoma se tsile ko bokhutong ka go le pele e ne e tswala dikgoro tsa yone ka nako ya borataro mo maitsibuweng o kganela metsamao ya batho magareng ga metse ya Kasane le ya Chobe Enclave a re seo e tla nna selo sa maloba. Jaanong re taboka ha molao re le bulela yone gate ya lona kgotsa di gate tsa lona gore le tsamaye bosigo le motshegare. Ba ba batlang go Kasane ba tsamaye ba ba batlang go tswa go Kasane ba taka kwano le bone ba tsamaye mme re eletsa gore e re ya ka re dira jalo botsadi jana re ipaballeng re ithokomeleng. Le fa go ntse jalo badirisi ba tsela eo ba gakolotse go nna kelothoko segolobogolo fa ba tsamaya mo go yone bosigo ka e ralala lehelo la diphologolo. Ra itumela re gate ya bulwa 24 hours a re bueng le bana ba rona ba go ralla mo phakeng bosigo ke kope botsadi gore a re ra go bua le bana ba rona ba tote mo phakeng go diphologolo se di borai mone ke buana ke le guide ka itse ba kgwetsi ha ba sa kgwetse sente ba tlo go hella mo phakeng. We cannot be over speeding. O ya Kasane go tsamaya ka 80 it's less than 30 minutes o goroge 140 200 kwai ha re motho. Tona Mulutsi o tsweletsa a re go bulelwa ga tsela e gape go tsile go thusa go rudisa itsholelo ya kgaolo ya Chobe. Re dumela gore go le bulela gate go ta le ka le gone gore go tsosolose itsholelo ya kgaolo eno ka gore itsholelo ga e robale. Itsholelo e tshwanna ke gore e tsamaye bosigo le motshegare. Banni ba metse ya Chobe Enclave le bone jaanong ba ta ikakolela metsamao e sa kgorelediweng jaaka motswana mongwe le mongwe e le lantha fa e sale le hatsheleno le tsaya boipuso ka 1966. Ke a leboga eole. Btv News, Parakarungu. Motho re leboga go bontsi o ikantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana lehatshe la Botswana le itamile go tiisa ditirisanyo ga mmogo le go anya go le gontsi mo mahatsheng a akaretsa la Ukraine le la Japan mo mehameng ya thuto le tiriso ya maranyane gareng ga e mengwe se se tlhalositswe ke tona wa lephata la thuto e kgolwane Re Prince Maele jaaka a etetswe ke baemedi ba mahatshe a Ukraine le Japan ko ofising ya gagwe ka la bobedi mono Gaborone Mojadi Mokibelo wa pega. Tirisano mmogo gareng ga lehatshe la Botswana le mahatshe a Ukraine le la Japan e tswa kgakala segolo jang e itebagantse le mehama ya akaretsa ya thuto meepo papadi botsogo gareng ga e mengwe metse tsotlhe di thailwe mo botsalanong jo bo nonogileng go anywa go le gontsi mo go tokatsa mohama wa thuto ya bo e le konokono gareng ga mahatshe a. There is what we call skills mismatch. The kind of people that we produce from our universities. Mo mohameng wa thuto e kgolwane re na le matshwenyego a akaretsa go alosa dialogane tse di senang dikitso tse di thokiwang ke mmaraka mo nakong eno re dumela gore re tshwanetse ra tlhomamisa gore re alosa dialogane tse di na le dikitso ebile di rutetswe se se thokiwang ke mmaraka konte. These people, we must make sure that they are industry relevant. I talked to several pedagogical universities in Ukraine. Yeah. And said okay. Ke kopane le bathathela dithuto ko diyunibesithing tse di harologaneng kwa lehatsheng la Ukraine mme ba nthomamiseditse gore ba malala tswa go ka amogela dikitso tsa ba nang le tsone le lehatshe la Botswana go sena tuelo epe se ke go tiisa botsalano jwa rona le lehatshe la Botswana. It could be like a demonstration of our goodwill to establish these partnerships with you. Moemedi wa lehatshe la Japan mo Botswana go gateletse ga go thabola matshelo le itsholelo ya mahatshe o mabedi go le botlhokwa. Tuition is very reasonable, inexpensive compared to
in the US or in Europe. Japan is very safe. na le mabaka a le mantsi a ema nokeng go ka romela baithuti ba lehatshe la Botswana kwa lehatsheng la Japan a akaretsa dithwathwa tse di kwa tlase tsa dituelo tsa dithuto ga mmogo le itshireletso ya maemo a ntlha kwa lehatsheng la Japan. Technology, you can learn best technology or science or anything in subjects. We are coming from what is called STEM. Now we are going to STEAM because we want re dumela gore re tshwanetse re akaretsa botaki le bodiragatsi mo dithutong tsa rona mme ke na le tshwanelo ya gore re ka anywa go le gontsi mo go lona le lehatshe la Japan. We want you to also share with us so that we can learn from Japan. Mahatshe a itamile go godisa botsalano le tirisano mmogo ya one ka maikelelo a go hetola le go thabolla mohama wa thuto ya diata ka seo se ka thusa go tswakanya itsholelo ka tiriso ya dikitso tse di thabologileng tsa banana. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. re ntse re na le tona wa thuto e kgolwane re Prince Maele wa kgotse tshwetso ya lephata la le thusang go duelela baithuti kwa dikolong tsa ithutelo ditiro la Department of Tertiary Education Financing kana DTEF go bo le simolotse go dirisa maranyane go thusa baithuti. Tona Maele a re tiriso eo ya maranyane e ta hokotsa matshosetsi a tshenyetso setšhaba mo tsamaisong ya go duelela baithuti go go ikoketsa dithuto kwa dikolong tse dikgolwane. O buile se jaaka na kopane le badiri ba DTEF mono Gaborone. I derive solace from the fact that Jan Kutote, your online system is very good. Nagurumela at some stage. Kahore, Kemotogratan Hoshana Tataka Ministry one. At some stage, I'm just going to say to my parliament, don't you want me to come and show you how I admit Banava school? So that in Galetsaya, go General Assembling. I get this mentality to corrupt the good so that they can see and very supportive. No, we are really doing quite a good job. Manual intervention. Kidumela gore mogopolo ne ke utlwa o buiwa. Se ane ke sa tla go go ke sa utlwa mogopolo. Mogopolo wa teng o batla go explore. Wa gore should we depend on bana ba go duela or should we put pressure? I think we must find a way. Ya gore batho ba ba hirang enne bone ba ile gore bana le obligation ya go collect madiale e be ile gore jaanong ba duela government. Watho a re thodumeletsa mahatshe a sele puso ya sesole sa kwa Myanmar e tlhalositse gore batho ba heta diketetse pedi ba bolailwe ke thoromo ya lehatshe e neng ya ita lehatshe leo beki e hitileng mme ya tsisa mathotapelo. Moeteledipele wa puso ya sesole sa Myanmar Senior General Min Aung Hlaing o tlhalositse ha batho ba ba hetang dikete di le pedi le makgolo a supa ba ithetse ba thokahetse mme go na le ba ba hetang dikete di le 4 ba gobetse le ba le makgolo a 440 ba sa bonwe. Thoromo e ya lehatshe e ne ya ita karolo e tona ya lehatshe leo e baka gore mahelo a le mantsi a se ka nna le motakase go kgaoga ga megala ya dithaeletsano le go senya ditsela le marogo. Lekalana la botsogo la World Health Organization le tlhalositse ha dikago tse di hetang dikete di le 10 di ne tsa go somana go bogare le go bokone bophirima jwa Myanmar. Thoromo e ya lehatshe e ne ya tsikinya lehatshe la Thailand e baka gore dikago tsa mathataganyane di go somane le go baka dintsho tsa batho mo mahelong ao. Motho etso ntername re dibele phegelwana go no re tswelele le tsa metshameko mme morwa re Tumong Patane a emesente go go dinela. Batho madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko mme re di simolola ka tsa kgwele ya dinao ka gone mookamedi wa Botswana Football League Bennett Mamelodi a re mfapakaene o simolola ya 2024-2025 ba tsile ka lenaneo le tsepame le mo maitekong le maikelelo a go tlhabolola ligi ya e kgolwane. Ka lenaneo leo boeteledipele jwa liki bo ikemiseditse go busetsa seriti botswerere le boleng jwa kgwele ya dinao ba monogae ka go somolele kwa go alatela.
paka ya 2024-2025 e itemogetse phadisano e masheta mo dithopeng tsa leki ya FNB Premier, selo se Mamelodi a supang fa ile maduo a thulaganyo e banileng le yone. There are a couple of things that we did. One, I think we took a conscious decision that re dirile dilo di le mmalwa. La ntlha, re ile ra tsaya tshwetso ya go tsaya taolo ya leki ya rona. Sa bobedi, re ile ra dira gore go nne le tsamaiso e lolameng ebile go sena tsietso mo tshwareng diphala. Sa bofelo, re ile ra netefatsa fa pabalesego e nna ya maemo a ntlha. Dilo tsotlhe di dirile gore balatedi ba boele ko mabaleng, mme le babeeletsi ba kgone go tsenya letsogo. Lenaneo la rona le re bereketse go ta go tsena mo nakong eno. the commercial sector, the corporate world out there will begin to see the BFL as a sponsorship opportunity. Mamelodi tsweletsa ka ya gore mo dithopeng tse nne tse di kwa godimo mo nakong eno a re go santse go le thata go ka lemoga ko bola botawelang teng, mme seo e le sesupo sa ipankanyo e nileng teng segolobogolo jang mo dithopeng le bana le seabe ka go farologana. All the credit. Leki ya rona e godile, mme se supia ke phadisano e masheta e re e bonang. Re tshwanetse ra kgola dithopha ka tiro ya bone. Ga gona leki epe mo lefatsheng mo nakong ya gompieno e gametseng jaaka ya rona. La bofelo re bona sethopha se tsogo borwa se fenya dikeo ke bogologolo. Seemo sa gompieno se re bontsha gore leki ya rona e ka fengwa ke sethopha sa bokoni ka gore swa Flamingos le yone e teng ga mmogo le Orapa United jalo jalo. A re e re ka paka ya monongwaga e dibidie go ya bokhutong ka tshwaragano le barutwaitsi ba leki le bana le seabe ba bangwe ba tsile go netefatsa fa tsotlhe di tsamaya ka thelelo. We'll be meeting with the sponsor FNB in the coming days to finalize the plan. Re tabe re kopana le barutwaitsi ba leki e bong FNB go rulaganya senta ka metshameko ya bofelo, mme thulaganyo ke gore go simolola ka metshameko ya bofelo e merataro, metshameko yotlhe ta tshamekiwa nako e le nngwe fela. Mme ga di tswela di ntse yana, re tsile go taka thulaganyo e faphegileng, mme ebile keletso ke gore bafenyi ba leki ba nne le sejana fela fa ba petsa motshameko. Preferably happy le supporters tsa bona. That's what happens around the world and we would want to do the same. Go ta go tsena mo nakong eno, leki e kgolwane ya FNB Premier e itemogetse phadisano e gagametseng mo dithopeng tse nne tse di kwa godimo. Dithopha tseo tsotlhe di ngangane ka dintlha di 42 sethopha, mme di farologana ka dinno. Paka ya 2024-2025 e solofetswe go la kgwedi ya Seetebosigo, mme barati le balatedi ba kgwela dinao ba tla tswelela ka go tsa matho monate ka ntwa ya go gweta bosimega ja leki magareng ga Traffic, Joining Galaxy, Gaboro United le Township Rollers, mme go sa kgapelwe Nteswa Flamingos mo maemong a bothano ga mmogo le Mothodisanda Chiefs mo go a borataro. Kagiso Molele kwa Btv Sport Gaborone. Go tswa ka go tsa kgwele ya dinao jaanong a re lebetsa motshameko wa golf. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Golf Union Derek Musa a re kgaisano ya golf ya kgalo ya Region 5 e botlhokwa ka jaana ka ena le seabe se segolo go godiseng motshameko o mo kgaolong eno. Musa o buile seo jaaka ba ne ba ribolola komiti e tla bong ya okametse kgaisano eo jaaka lefatshe leno le ipaakanyetsa go tshegetsa kgaisano ya Region 5 monongwaga ka mo kgweding e tlang. Kgomotso Sefako o tla ka dintlha. Morago ga go retelelwa ke go tshegetsa kgaisano eo ka ngwaga wa 2023 ka mabaka a farologaneng, lefatshe leno le tla tshegetsa kgaisano eo ya malatsi a le 4 monongwaga kwa le tla amogelang mafatshe a le 10 go balelwa le basireletsi ba sejana Zambia ba gape ba neng ba tshegeditse kgaisano eo ngogola. This tournament is a great tribute to celebrate the spirit of sportsmanship, excellence, and togetherness across Southern Africa, and we look forward to the big week. As many of you know, kgaisano e supa tirisano mmogo ya mafatshe a kgolo a rona, ebile e kopanya mafatshe a rona. Ke kgaisano ya mafatshe a kgolo a rona a gola mo motshamekong o, ebile e re thusa go ipaakanyetsa dikgolo le go ikala. Kgaisano e botlhokwa ka gore re ne re sa kgona go e tshegetsa ka 2023. Morago gore kgaisano ngogola ya atege, maikaelelo ke go tsweleisa serodumo seo ka go atega ga ya rona. After missing our hosting slot in 2023, we are thrilled to finally have the opportunity to welcome you all for the 2025 tournament. Modulasetilo wa komiti e filwe marapo a go tsamaisa kgaisano eo Enoch Mushangu a re maikaelelo a bone ke go tshegetsa kgaisano e tla totomatsa lefatshe leno. The tournament should boost the local economy,
kgaisano e tshwanetse go nna le seabe mo itsholelong ka itisa bajanala ba ba duelang maroko le tse dingwe e bapatsa lefatshe leno re batla gore e re eta ko bokhutong e tlogele mothalo wa go supa katego e se ka tshwana le tse dingwe tse di felang go sena sepe kgaisano a ngogola ko lusaka e ne ya ategile mme rona re ikelela gore ya rona e gaisa. What would happen? The tournament should leave a legacy. You know, it's said when tournaments are just played, we host tournament and in the end, it's like just as it was before the tournament started. Erika Motswana a re mosolo a pula o ipea go sa le gale dipaakanyo tsa go thokotsa setlhopha sa monogae di setse di simolotse. What we did, we called 20 players. Re simolotse ka batshameki ba le 20 ba ba neng ba tsene ikatiso go ipaakanyetsa kgaisano e. Mo go bone re thopile ba le 7 ba le bone ba tla tsena ikatiso e nngwe e masheta pele ga kgaisano kwa re tla thopang ba le 5 ba bofelo ba re ang kgaisanong ka bone. Re ne re nna le dikgetho gale le gale ka lebaka la merwalela e ne e kgoreletsa ikatiso fela re ne ra kgona. The players were coming the camping was every 2 weeks starting from February the 3rd. Kgaisano eo e tla tshegetswa kwa Stanbic Bank Gaborone Golf Club motsheganong a le 12 go tsena a le 17 mme tare pele ga mo go nne le kgaisano e tla dirisiwang go kokoanyetsa kgaisano eo madi moranang a le 17 go motswa sefako Btv Sport Gaborone. Kwa bokhutlong go solofetse kgaisano e mashetla ka malatsi a paseka jaaka ditlhopha tse di robang bobedi tsa borre le tsa bomme di tla bo di teisana boratana mo kgaisanong ya softball championship e tla tshegediwang kwa toropong ya Moepo ya Jwaneng. Kgaisano eo e rulagantswe kgwedi eno e loro e simo tota kgaisano eo e solofetse go tshamekiwa kgwedi eno e le 12 go fitlha e le 21 e re tlwaeditswe ka 150,000 pula ke komponi ya Botswana ka tshegofatso malepa ka pego. Morago ga gore leki eo ya lekgotla la Botswana Softball Association e kgaogantsweng ka borwa le bokoni e tle bokutlong ka kgwedi ya Tlhakole e ya fifing ditlhopha di le 5 tsa bomme go tswa mo leking ya borwa e leng BDF 9, Police 9, Titans, Vikings le UB Giants ga mmogo le tsa bokoni tsa Scramblers, Carrots le Ghetto Yankees di iponetse phatlhako. Mo letlhakoreng la borre kwa bokoni ke ditlhopha tsa Carrots, Rebels, Scramblers le Rail Giants fa mo borwa e le BDF 9 gata le motho Wells le Police 9. Laborena le championship ko Jwaneng e leng gore tabo e sponsoriwa ke SETSWANA ke bona ba re Helium Prize Money. Laborena le dithopa tse 16 8 ya bomme 8 ya borre ko north go tabo go tswa bomme ba le 3 south go tabo go tswa bomme ba le 5 re dirisa ratio re lebile gore bokete ba di-team tsa bomme di mo south ya borre go tabo e le 4 from north 4 di tswa mo south. Kgaisano e kgonagetse morago ga gore lekgotla la Botswana Softball Association la amogele thutoetso go tswa mo komponeng ya Botswana. Ke ka re Botswana ke 150,000 re na le Keno e leng gore lone ke close to 100,000 e be re na le PH Aquatic. Mofenyi wa kgaisano e o tla ikgapela madi a kana ka 15,000 pula dietsele le sejana fa batshameki ba ba gaisitseng le bone ba tla ikgapela ditlotla. Morago ga kgaisano e lekgotla le tla tshegetsa kgaisano ya Masters ya bagolo kwa go yang go gaisana ditlhopha tsa mogae tsa mafatshe a Lesotho le Afrika Borwa kwa Orapa. Kgaisano e tla salwa morago ke ya Pique Extravaganza. Tshegofatso malepa Btv Sport Gaborone. Wetso di wela ka tsela ntseng jalo ya re go wela re between time and in the meantime please take and stay with the news channel Mosokyo.